Ya ami banua zo aya, ya sumuso tede baso wawa tede ami, babe amoi fena keriso ma ke ande. Ma owa yami fefu, ya ahobu. Ya fau kemi lo malangi. Data owa ededa bangundasi Yehova, data omusoi ededa baba malua fasumange ke lo malangi da. Tasuno ia manuna ita moroi bambuku zinuna nomero sara ayat sara badua haleluya ke Yehova. Tahono gede da babaria besa baba basa mua ke lo balangi mozizio zato no obulo ita badae badei lo balangi ama baba dei nononya Yesu Keriso baba dei gehehani amoni fangori fida haba de Yehova sino mombei banua siawa avdano no i o masio ita awe wano ifatenge no nia heli bahoreda he ya amini o masio na no i mana wango masio ya ita lo balangi bamo emege ita wango masio aveda haleluya. Ando ita he Yehova lo balangi masilo ambe fabele ama ke masiso bazorugo ma ande sahagele kheu meno ofatenge no no sia sambua baba ngifa ya aga baba abele gafekha iregete fakao bate forre fa irugi ba mate no ihelinda aga ina otobaliga savuyu lo balangi tenga savuyu hore be magi hau ni amoni ena elusa ai mao zo masih hore ena imalulu bama bali enda aga savu yuziduhu basa tule oguna enda aga to bali enoniu baba ngoroma fa oha hau dede ba fa atule bagulidano bui fa male bokai dede ma hau ni amoni ena mo osi dede ma fa o masimo mangando nda aga haba de joaya guys Yesu Keriso sauri basi fafa mater konama abage hani amoni ya duhu muda dau jato manune jato more bambuku zinune nomero 2 ngautu anga flarua ayat sara doji ita tanah ke Keriso.
saudara malilu balangi mori bagama bulali sifafona te hale mori basara moje fajali mavulu ayati fele 5 irugi dola sara imane taro malilu balangi balamane iraga Yosefo bere menomate namara madania iafakitude ita Yosefo ma isulani khadaji leseki ande fefu ni laudah kunia bala fatenge zinenge ke Yosefo lamane kunia no iwa eli amada melesimate iana no imane mi mane ke Yosefo be aifa kendaga au horera ola lewara ande menola lau kauzi lesehi babe aifa sai ke mahorma ande khema ande samo sumange geilo walangi na mau bamo ala ala her Yosefo melamane khenia bamoy khenia daga ania latuhi dano fanania balamane ya enda aga halega sawuyuma balamane khera Yosefo boy mi busi dedemi hadiasa no salahi lo walangi nda odo sile seki sani fakai mi khegu bano i ohe baji seki lo walangi bama maluan ni lada mahe fangorifi ni hasino ato ada boy mi busi dedemi uroronge ami ba iraunomi irara dedera ihauge behede khera manuna ita moroi bambuku zinuna numero 2 ngautu atong flasiwa ayat isara le itimba soaya ya ami ira talifusa natawa ele horeda batalimo ita basidu hule badededa natawa baka horeda balu fare ia banu satu le ia fa ie fa kheda horeda ande ihau ge ita abu bayeta fe fuzile atule ande damu ita fena lo balangi si fau fangi dengi de baba ngombaka horeda mozizio zato mangando ita hilo balangi sewa fa omasi ba fondege ni amoni ama khema khezo aya ga Yesu Kristo ma oguna sibai ba kari-kari dedema ba omasi me ya dae banomomo ande meiga mangalulu tanu fenau ba mafabu ba asese elu ngunda aga baba nur lala satule ma ombaka ekheu ala wanda aga babolo ama khoitame itaria malawan da uga bama abe dedema baba ngohonigoi lala samosa le omasiga na ya uga zamatero ya aga efa ekhema hore folawa andro faduhu dedema wale omasinda uga namate ni hase bahore izai omasinda uga na ifalalini gera irania ena isenda wa auri berda le ala wanda aga moi tanu fenau baba ngande fangefa banga wale wama dauma fola wama ya uga helo balangi hakhesi dedu khoma bernono Yesu Kristo so aya ya aga ifa khema horoma ena tola mafalalini gera irama bama senda bangorifi ya tirara dedema berem wala fangefa hore ande kheu bahnono Yesu Kristo mangande badede fena
Jamu sana fena lobalangi sara irugi 2 menit. Hakhesi de khema ama babe ai fa khema horma ande maafefu ya duhu manuna ita moroi bambu kuzinuna nomero telungau to afelezara ayati sara usuno wonde gezalawa. Turia bange fahore. Hani haza ngaduga ni tutuyu lowalangi, no lowalangi zanguma satu le ira. Hani haza ngetu huku, no soke riso Yesu sino mate, bamendua mande no ifuli auri, si soba gambele lowalangi, basi lului manguma salahida, lah kemi ke lowalangi siawa. Daw zato. Tabasok da romali lobalangi, tehalo moroi bagamambu lali sibohou, luka fajaena ayati telufitu irugi efadua. Baboi mi huku niha balu mana te huku amigoi. Baboi mi etu huku balu mana la etu hukumi. Mi efa zala bate efa zalami. Mi be bate be komi sua ni fozuzu ni sese ni hendege si falawu lafaduwa bagahetami sua sa ni anua emi bala anua komi dania baiwa kheraga maidola imane hadia tola gei ohe danga zau ani hasau abalala tenga fau maaihu ira badegi tenga sebuah moroh ke zamahau ni fahau badozi dania na ni famaha simane samahau ya ira bahana bau ila goloving bahero dalifuseu baboto ge baherem bale ila hadia batola ewa ke dalifuseu ega da uheta goloving ande bahereu baya uge bale ila boto ge ande baherem hesa minite de ofenai wangi heta botogeu ande bahereme ba avena faigi wangi heta golowinge bahere dalifuseo Yahowu zamondongo taromali lobalangi basame badede ya dae tebe daginote bavolohe fasembata ke lobalangi tau samuzai gemame he fasembata si fofona basi manega zimendua awo zimedelu
Foma fasembatan ni ovuloi fena sanandesa balala halewe bawa malua rapat pendeta BNKP tahun 2023. Bambanuannya keriso sifau ibadah moribanomo tola la faema basembata basken barcode si soba monitor maju ila transfer barekening BNI BNKP Jemaat Jakarta. Bas yofena ua data fonondongo li lobalangi me imane. Mi ofenai wangalui banua lobalangi andre ava atule de ande konia bate BN ne dania komi da fefu. Gasa-gasa bame sumangi fasembata ke lobalangi manuna ita moroi bambuku zinuna nomero 2 awalunga flaene ayat isara irugi 5 no ahate Yesu khoda. Data fasau basombatada ande fena lobalangi mozizio itafefu. Manuna ita moroi bambu kuzinuna numero 2 ngautu anenga flasara
ayat tisara 2 baene ya zumange. Manganrita Masunodroga Yesu Kiriso berwebada de mehema no tolo bano favoraga baru bisa migi wara no obuloraga mahe bawa nuno ya uga bawa pangandre sawagel wa ebua de me andre no mauloi fasembatama Manda tema ia tubali fasebata sama hua tanda funau. Bama ada amualaga hema hobu me balala wa aurima syaromah. Sawagel soaya badi Yesu Kristus malo no manganda raga. Yadu. Udah tahu jatuh. Data faana dededa baba mononong utaro malilo balangi manuna ita moroi bambu kuzinuna nomero 855 ayat sara badua sisa hili Yesus soaya. Sisa hili
Datauno gedededa ya iroro gededemi awa gera erami fawau dede anda kelobalangi sabele moroi bagera eranya fefu bake keriso Yesu mangande ita si fau muso dede maondasin dauge ama bazorugo babangande sawagele bai buat dedeme ba fao masiu silete bule-bule yawama mesi te bai mana ma erai haba oya haba ebu haba abaka ngawale zino falua baba orima maila da eber ba ahak dedeu bahada ezito lama ohe ke usoaya malulu ba orima to bali sumangime nosoga tane fenau ba ma ande keu ena fahobu endraga ba fefu ngabale ba sumangeta zino ma ohe keu ya ete ma ba ya to bali sumangi somo huatan efonau ba ya da eu masinda aga marongo zui da romalime mema mati si baindra aga ba fadu de dema wa taromalime ande sa zame fabel si bohou kema daeza nuturu lalama daeza ngihau ke faurima irege banga waleni faluama faudu mana bazo masin da uga ande honoga de maya aga banuau esi sobana hia banomoni amoni andre bahesi sobanomo misa so ikuti secara live streaming ba ena sanema urakan da aga moroi badaro malima fefu zede nama mabukai si erai rama babada Yesu fabali baba aurima baheba nahia andre eno ni meni ofakakeu baba ma ema taro malima sino ambe fabele ya amwalaga babele bafa tua bazota rainda uga bada Yesu no mangande da aga ya duhu taro mai lo balangi sinangnya tak ingin renusi ba zima ke ande ba minggu tanggal felevitum bawa sisiwa tehale moroi bazura sara korindo faza eva ayati sara irugi zilima Sara korindo vaza eva ayati sara irugi zilima imane badai. Daen ramuwa tedera dozi bakhema andre enoni kerison raga sama tere si tobini ande ke lobalangi. Baba zama tere ande bada esa ni faigi bakhera ena le falimo zamesana le esa bada degu na tehu kunda okemi bama barafeni habe le esa gei uhu kuda odo bahe sale ni ilagu hadiah ia batenga nasa berdae walawa ena satu lendrao baso aya jang huku yao andre boi mi etu huku hadiah ia na tenga inetena irege sozo aya zo hagaini gei sino tobini bazo gemi sama ele senda dodo ande ba avena dania tesuno zamesana helobalangi irugi dae bobaso taromai lobalangi yami ira ama ira ina ira talifusen yomasia bakazo aya wa itafefu Yahobu Shalom sitobali tu homigu bazima ko andre ya dae beimihu kunabemi nota rongo mege ba pembacaan epistel morbazura luka mege
ba fazaeuna irugi ayati 37 irugi fablarua. Bai mi hukuna bemi, jangan menghakimi. Yamira mairaina so sambua kisah. Aya dae ba ji sambua vungambate sabe nafinda ba sambua kompleks perumahan. Baji samuja inete baji hulebongi me sarapan ira darua ira fomonia ira matua no mudadau ira ba ruang tamu babagina tedae laila tetanggara moroi bazan rela kaca kera sedang yohoi enuka tetanggaan re baimane inada wah nuka nisasai ni nadada apa bersih oya sibai rai oya sibai kotoran banuka nisasai ni adau sepertinya ibu itu leila cara manasai nuka le bersih ni sasai ni adau sepertinya ni nada da azalano mohaleu manoia da areu iya sehingga nukani okoyonya da apa bersih mameirongo da womonia iramatua bale mana komentar no ilau mana zahono ero sahula bongi basi mana oya si baik komentar ni nada da ero ifaigi nukani okoi ni nada tetangga ba oya si baik komentar nia wai bale zui baga bana sai nia sahula bongi da faigi kenya nukada sisa ahori oya si baik ndrai ba oya mana ni wa nia so i komentari wa ai sabu ni fakenya da lebaga diterjeni fakenya da sehingga bersih dukani sasai ni da ba ero mana saula bongi falu mana da komentar nia hulazino amaidola ihakimi tetangganya da yamira mairaina ni omase ba kesoaya tetapi suatu ketika pagi-pagi no mudadau ira baruang tamu ifai kizui ibe bairo kenya nuka tetanggania yoko yo bairo tapi fabe yada rupanya ifai gi hana no bersih kenya nuka da yada hana no baga-baga panasanya ada yada yada komentarnya baju lowong ida me ifai gi nuka da benar-benar no bersih. Lalu hadiah zalua bapak ibu obena muhede kenia womonia iramatua imane ite malinia womonia iramatua si sobangai nia imane mege pagi ahule mau sodo bano bersih ke dazadela kaca dau bersih sehingga oroma bairo baba magita nukani oko ini nada bersih rupania selama dateng afanasan ini nada zile baka rupanya kaca zadela dada orisi baik kotor banomo dada bakal lebih bersih keda zadela da sehingga natafai gini habairo natafai ki hadiahnya oko ini nada bairo daud habai bana ohori kotor lebaga banasanya irege yang mana komentar da selama da abena akodo ni nada ahono iya ailaya mengabulikan berme yang mana komentarnya selama da ke ni nada tetangga nia solo koi nuka
Obena boto pada dunia rupanya kesalahan selama adalah baza delara samusa. Ohori raiyo, ahori kotor jadelala sehingga naifagi bayro seakan-akan nuka ada si kotor. Ya mira mairaina nyo masih bakazo aya dan ya utafai ke kisah ta. Tapi akata botoki badede da uwa taroma ilo walangi sino tabaso no meye adalah hadiah zalua babanua gorindo luono. Ya da alua kera wayawasa. Beraga tua-tua ni hakorindo da. Intelek ahori agalawa zekolara. Ni hakorindo da ba mohe taira. Oya obo balangi ke rahenau atua-tua mau keda ba oya ngawale talenta zisokera. Tapi alua kera bayawasa. Jadi biasanya hati-hati ta Bapak Ibu nasok kelebihan ta badan nebe itaria i o alat afu kada to bali fayawasa da. Itaria alua dau. Na nosok kada kelebihan fa oneke fa tua-tua fatwa-tua babehede, ya fatwa-tua karena ilmu pengetahuan berbahasa gohe ta itaria iorasi ita fayawasa, ya ta alua bapanua gorindo alua kera ngawale pengelompokan baso jangumal ba kelompok afolo daudo. Dasa lua ba Panua Gorindo luono. Baso jangumal ba kelompok Kefas daudo. Baso jangumal kelompok Keriso daudo. Ya. Ba omasi siya ba ira kelompok Afoloda. Afoloda oneke khotbah. Na khotbah Afoloda ba saigi gimana niha. Ya. Bau masing-masing rata bala kelompok Apolo daga. Ba soge kelompok Paulus gue. Irega aboto bangerang-erara alua babalisa de baba nuanya keriso bagorindo. Alua baudusa. Alua saling menghakimi. Berenang nosok kelompok saya Bapak Ibu. Ozara lalu alasan ena lahina-hina zitapai dau. Alemana baga dau. Bahwa masa zibaga. Kalau sudah berkelompok, hati-hati Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi di Korintus waktu itu. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok yang mengikut Paulus, ada kelompok yang mengikut Kristus. Sehingga iwa kera hadian terbagi-bagi keriso ada imana kera Paulo. Sehingga kami kelompok-kelompok kesimaneda ba nah, ya aga zanalo ba mungkin afolo josira. Ifo amai dolaga. Jadi sebenarnya tidak ada kelebihan. Fagelo. Tapi iwa meke enoni lo balangi daga. Ya. Nah, Bapak Ibu, batenga haba kota luara lafalua saling menghakimi nomigi. Lafalua kegenoni zoaya. Balawa ai boto Paulo tahu leila khotbai berapa ila khotbah Paulo apa oneke Paulo wa khotbah tapi atua-tua yang menulis berkelebihannya fa bebe soda oneke Paulo oneke khotbah oneke gimanura oneke berorganisasi oneke dan lain-lain fa be balawa ai le karwa Paulo da tengah rasul dau goda la hakimi Paulo nomigi. Tenga rasul dau goda. Tenga Indonesia aya dau goda. Apa oneke dau goi. Da zalua babanua Gorindo luono Bapak Ibu. Da bai bezuranya andre Paulo. Da zino tabaso nomigi. Ya. Baba me fa boto badede bambanuanya keriso. Wano enoni lo balangi ira. Da bai wa badamigi. Da edamu wa etedera doji kema andre enoni keri sodra aga sama terus itu bini ada kelobalan. Tahu
Dapat ibe babo to badede. Enonizo ayat ragar. Ya, padahal sebenarnya Bapak Ibu, Paulus inilah yang paling berjasa di Korintus. Yang memulai pelayanan di Korintus itu adalah Paulus. Pamelo masih ke Paulus, padahal hakim minomege. Lo masih irege oya manengawale penghinaan ni falua hewau. Dabai be babo to bade demege Paulo ena behla tohu ke kira-kira dau. Le atule balete fautu bazo masih lo balangi. Babangu hukum dia sesama-sama sa. Duhu sa aboto bada de Paulo imane sosa kelemahanku. Hanya sijile kelemahan. Aboto bada de Paulo. Ya ini kan kami ini manusia biasa. Pasti punya kelemahan. Tapi tengah ya ami sangu huku ya aga. Daiwa mistot bada mege. Imane bada bahesa le ni lagu hadiah iya. Batenga sa berdae walawa enak satu ledau baso aya zangu huku yau. Naso kelemahan geno ni zo aya tinggal ita zangu huku dau tagu zawania ke loba langi baik tayla mana ke da berwa agama ifu hadia bali ya oneke ita vavu ba to hadia da ke gino ni da. Semana zalu bapak nonek kiri subah Korindo waktu itu, ya. Tapi tegu ira Paulo, batenga ta imane nasa ena bemi hukum na bumi. Hana wata wa itegu si bai wate bai ta hukum na beda, ya iya da wahalo balangi zitola mangu hukum ni hasi samus. Gofu hadia iya ni faluada, gofu hadia iya kamu atada. Tebai tahu kunia sama-sama. Itu adalah haknya Tuhan. Nano tahu kunia sama-sama berarti kita sudah mengambil haknya Tuhan. Kalau kita sudah menghakimi orang lain, orang yang berbeda dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, itu artinya kita sudah mengambil haknya Tuhan. Tapi me sermon me abagabong so sanu pa pendeta bahawi sagi rahakim adrenala hukuniha. Ba hati-hati ke rahakim bemi hukuku mana ni si berdasarkan bukti-bukti yang sah, tidak berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Itare mana ya da bela hukunia ngawale sogokan. Berarti si dau tafalua tanya huku ita. Ada ni daru mai loba langi no mege ha na huku na ba ni me huku na ba te huku ku ita huku tania ya jadi tebai ta huku na beda berhalo balangi zitola mamalua huku babang huku ni sama-sama hanya Allah yang paling adil untuk menghakimi seseorang terhadap apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, haba tebai ta huku na budak le nasa inotunia tenga inotunia bangu huku inotu bangu huku bagi sama-sama sa itu tu kalau balangi inotu bangu huku bagi sama-sama sa alua daudania bagi inotu safuri alua daudania gofu ada mana ni falua dada isoro jauh ba CCTV daudani ya wayai hal-hal beruta mesoba diskoti da ba ayai hal mesoba lalada ba ayai hal misoba gereja ba da hal-hal ya itu gaya. Aina tahu, ini tebang hukum saya tahu. Lati bantahan, ya. Bahana batebai tahu kuna boda berle atu lebang hukuda. Le atu lebang hukuda. Karena kita adalah bagian daripada orang yang berdosa. Yami raama iraina nio masih bakesoaya da zalua khenina dano meke ina dano meke samaigi maigi moroi baka banomonia bakaca ifai gini yang sobai rupanya tengah da sok kesalahan bairo rupanya kesalahan khenia so. Bapak Ibu saudara-saudari
yang terkasih dalam Kristus. Banyak orang terlalu pintar menilai orang lain. Tapi sayang, dia lupa untuk menilai, mengoreksi dirinya sendiri. Itaria onehe itaire onehe ni samnya sama-sama sababo nilai ni hatanda be. Tapi apa ia babo nilai dirinya samersa, babo koreksi dirinya samersa. Kita sering begitu peka menilai orang lain. Terlebih jika mereka melakukan apa yang menurut kita salah. Aliu sibai itu pada. Mege urongo khotbah bagun stoli imane apa pekerjaan yang paling gampang di dunia ini. Iwa pun khotbah pekerjaan yang paling gampang di dunia ini adalah menghakimi orang lain. Agale sibai. Salah ke orang lain, agale sibai. Babo nilai orang lain, agale sibai. Itu pekerjaan yang paling gampang. Tapi taromai lo balangi mazima ke ande iperingati ita. Bei gampang rauge babo hakimi aruniha. Ya. Kita sering menjadi hakim atas mereka. Kita pun memakai ukuran kita untuk menilai apa yang orang lain perbuat. Sementara di sisi lain kita membenarkan diri sendiri. Mango satu leita daiwa taromai lo balangi mege dae niha si munafik. Munafik katanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perihal tentang menghakimi diingatkan oleh Yesus. Dikala ia berkhotbah di bukit, ya, dia berkata, "Akau baso bahasa Nias. Iwa badae moro bazura matayo fazafitu ayati sara iruki 5. Bai mi huku niha fa bai te huku ami. Hadia huku nifatermi baniha be dae nifatermi zui dania. Ba sua ni anuae mi. Bala anuae zui dania ba banu akhmi. Jadi apa yang kita perbuat sama orang lain, hati-hati. Pasti ada akibatnya nanti. Itu makanya ada firman Tuhan, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Bah hukum karma itu ada. Ada hukum karma itu. Hadia nifazakiu yada ba tema buah barada ni. Bana hukum na ba yada ba te hukum lau kedania. Ya, dari wataro mai lo balangi batai. Bahana bau ila golobing si so baheur tali fuseu, bale bateteu botogeu adre baheurme. Itaria taila golobing na boda, ide golobing na boda, ba taila dasa. Tapi golobing botogeu baheureu da ahli taila. Ya. Bahadia ba wa ke tali fuseu, baseu da uheta golobinga andre bahereu bahiza botogeu bahere kheu baleuhit. Bapak Ibu yang terkasih, nasihat yang Yesus ajarkan ini sangat baik bagi kita, agar kita tidak mudah menghakimi dan menilai orang lain dengan sembarangan. Bersembarangan kita bawa nilai niat sama-sama. Jika kita tidak ingin dinilai hanya dari luarnya saja, maka janganlah menilai dan mengukur karakter dan kepribadian orang lain dari luarnya saja. Apalagi dari cerita orang lain, serta asumsi dan praduga orang lain yang kebenarannya belum dipastikan. Hatarongo baniha, ha isu-isu, ha gosip. Itu tidak benar. Untuk itu berhentilah menghakimi orang lain, apalagi dengan sombongnya mengadili orang lain dan berbangga merasa diri paling benar. Hidup tidak akan menjadi sempurna hanya dengan melihat kekurangan orang lain. Le itu kusehi ita samesa nah hada ni fagida kena boda hak kelemahannya.
lemai fangaso kita. Bukan membuat kita semakin baik, bukan. Kalau kita terus melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau terjadi dalam keluarga itu, misalnya suami istri atau istrinya atau suaminya lihat terus kejelekan istrinya, terus lihat dari pagi sampai sore, dalam mana di pagi-pagi dia kelemahan, kekurangan istrinya, ada zalua, lama-lama jadi benci. Nah, dalam mana ni pagi-pagi kita kelemahan, kekurangan orang lain, arah mana berada di bawah benci takutnya tahu. Tapi lihatlah kelebihan, kebaikan ya setiap orang, termasuk dalam keluarga. Faigi hadiah kelebihan suami istri, hadiah kelebihan wa umau irama tua, hadiah kelebihan wa umau ira alam. Faigi tahu. Semakin faigi kita puji, semakin cinta, semakin mencintai, semakin mengasihi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup tidak akan menjadi sempurna hanya dengan menilai kekurangan orang lain. Karena sesungguhnya hidup yang sempurna justru dimulai dari diri sendiri. Dan menyadari, mengakui segala kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Jadi cara memperbaiki diri kita sendiri Bapak Ibu adalah mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Dan kita belajar untuk memperbaiki diri. Tengah jo perbaiki diri dah, nota hakimi na beda, nota bagi mana kelemahan na beda. Tengah tahu, ya. Orang yang sungguh-sungguh beriman, tidak akan menggunakan banyak waktunya untuk menilai orang lain. Niha si duhu niha samati. Leyo guna waktu nia terus baba maigi kelemahan nabunia. Le terus yo guna gina tenia babo hakimi abunia. Sarada si dua asese alua gei babanuania keriso mane magande pengelompokan, ketidakcocokan, perselisihan, perpecahan di dalam gereja. Hadiah dah berwayawasanomik. Dah ibe dah rumai loba langi basima kande ena tabato dah berita falua dah melua dah dania teo aya dei loba langi. Teo aya dei loba langi nasifa udu niha baka gereja. Teo aya dei loba langi na oya percecokan, na oya perselisihan baka gereja. Basi mana bak keluarga. Na si faududu mana ni bak keluarga moloi mau. Oi la moloi mau. Le ahono mau yomo. Berme faududu mana dan ni hata yomo bak keluarga. Moloi harazakira. Ya. Jadi siasara tededa da sajo masih loba langi. Saling mengampuni, ya, dan masih lupa langi, saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain, saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Fau mau tau masih, nabuta. Ya mira mairaina esese gay alua bagina tedaa penghakiman melalui media sosial. Da ba diskusi daga me sermon melohari Jumat tu. Antara hamba Tuhan pun saling menghakimi. Ya. Asese alua dagai antara banuannya Kristus dengan hamba Tuhan. Bahama ibu saya baik beba Facebook. Ibeba Facebook. Ayae boy keno nizo aya da. Bayae boy da. Bahabisa nalalau kau dau. Hana lo. Apa ke dedau? Malabe ke uba Facebook menahe menatenga amua tahu babere me lesenang rau ke bata malabe ke uba Facebook. Bapak Ibu saudara-saudari, akabijak kita menggunakan media sosial. Beita hakimi na beta ba media sosial. Ena abu dede da yada. Rame kita danya la komentari basi mane da ba
Lemana bedaila latar belakang bayi beda amada inada letaila. Apakah benar apa tidak? Masuk ke komentar. Ada itari ada waktu ulau mana sih lehete saya ia ada media sosial. Asal tafai gimana boy? Lebih bagus diam Bapak Ibu daripada kita tidak tahu latar belakang kenapa. Masalah keluarganya, iyo hebat ke Facebook. Bebas ke Facebook. Padahal itu kan internal mereka itu. Itu kan mereka yang menyelesaikan. Harusnya itu tidak konsumsi publik. Tapi yang mana ngabala zalua bagi nete dai anda badaro mailo balangi bazima ke ande. Oleh karena itu melalui renungan ini kita diingatkan bahwa hal itu merupakan bentuk penghakiman sepihak. Dan tentu sebagai orang percaya tidak baik melakukan hal demikian sebab sesungguhnya penghakiman itu adalah milik Tuhan, haknya Tuhan dan waktunya Tuhan. Ya mira mairaina nyo masih bakazuaya badaro mailo balangi bazima kande ya siduhu tobali semakin bijaksana ita. Me ba kinete ya da o ya baneng awale zaeli heli dede zalua ba bei fauma tahakimi naboda melua-luania dania ba aiku baba atekiko aiku dalam kekacauan dan lain sebagainya. Yaitolo ita lo balangi badaro malinia andre baya tobali hobu-hobu nia ke dama fefu. Yaduhu nitane badede lukan fazaene ayati telunga fulu afitua. Imane badal babai mi huku niha bale mana te huku amigoi. Bai mi huku niha bale mana te huku amigoi. Data idonga gelida. Babai mi huku niha bale mana te huku amigoi. Sekali tu. Babai mi huku niha bale mana te huku amigoi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Yaitolo ita lo balangi mangadrita. Sawagele daro malimande sinomarongo ama bazorugo. Fasuki badade mahati azalu babanu agorindo luono. Me oi mana sokera bayawasa. Hewa ai te do ira baba atua-tua babangi ila bate do ngabale sokera. Baiza nola bali bayawasara. Irige oya mana kelompok-kelompok hera pafabali kira erara saling lahuku na vera zamesana bala falua na ikagenoni zoaya ya ia genoni faulo daeba ifa ema daromali ande faulo luono ena bei la falua bangu huku bazamesana me sanguku ada dania halo balangi daega ini fa ema ke mabazima ke ande efangela mandra anga ena bei da mana ahori gina tema babo nilai na bemaniha sama-sama le ina tema babo nilai fauri masa-masa babo perbaiki fauri masa-masa are da aga baba maigi abemaniha bai jama lo balangima badaro malima andre ena bijaksana da aga bagi nete kemajuan ande termasuk ba media sosial ena bai saling menghakimi antara yang satu dengan yang lain. Povatu-atu anda aga soaya, enato bali raga tuma-tuma bago talua panuau. Babanga bala ni faluama, to bali lakemi me bazorugo. Sawagele ama bazorugo bade Yesu no manganda daga. Ya duhu. Ita
jio ita fefu, tafau gelida baba maduhu famati ni hakiriso, endonga lida. Ya oma mati ke lowalangi amas le ambe fabele, somboi banua siawa abedano. Ya oma mati ke Yesu Kiriso saya ita. O nolowalangi sia samosa. Ni tema ni nania Maria kukiheha nyomoni. O no alave ia. No mana ege huku ia bareng baba fundo filato. Te forufa ia. Mate balako. Nombo ia bambanua ni hato. No maoso ia. Mangezi mate. Meno irugi telungaluo. Hai ia. Mai bazorugo. Dumadao bagamele lo malangi amas le ambe fambele. Yo tarai dao. Mangawuli ia dania. Baba nguhuku ni hasauri awe zino mate. Ya oma mati kegehehan ya monio. Wau pati hasam buambanuan ya monio. Pefu ni hakiriso. Fa avesani hanya monio. Pange fahoro. Pemu. Bafa auri sila itu. Ya duhu. Muda dau jatuh. Ya dai tafondondongo jinuna siseki. Nifasau dalifuseda ama Brigita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu kata, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela segenap hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Ia daeda tafonondongo gaungom bakata nifa ema majelis. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta mahobai ami fefu ia ahobu. Ia sobu buat ita we amai baba sumangeta kezoaya malhe Andre. Terahan datalifu sema sabe namai bagus hali Andre abon datalifu sema si sobanomo zamasana. Ni dena ba bangun rasida baba banunoda lobalangi bazi malhe Andre. Ya tobali dela hobu-hobu bafangaroh wa matida kezoaya. Sangai halawa minggu 20 September 2023 bezisi wawip huhuo sebuah pendeta Liser Harefa agende ina Arlen Harefa agende ni oguna kreatif lini oguna bahasa Indonesia. Sangai halawa tanabe tolhala baso ba gangom bakata andre. Persiapan ibadah tefalua bahangaluo hari Zumaha bezi felezi wawip ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Aku bakata muroi ba Komisi Remaja dan Pemuda. Siofenah mufuli muambaka wa kegiatan olahraga futsal Komisi Remaja dan Pemuda tefalua malhandre minggu 1 September 2023 bezi fele 5 wib balantai fitu Planet Futsal Plaza Kenari Jakarta Pusat. Mutena fefun doton-doto Komisi Remaja dan Pemuda sitero tede wefau balala halewa andre. Ngombakata andre no salahi zura bogaoni. Ngombaka sekolah banganda Komisi Remaja dan Pemuda tefalua bangaluo 1 23 September 2023 bezi fele witu wib secara tatap muka baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sanghai angerenua Bapak Pendeta Adieli Laia STH, Sito Bali Tuho ya ia dae pemuda Kristen yang bersinergi dalam melayani. Mutetena fefhun doton-doto Komisi Remaja dan Pemuda, sitero tede wefau basekola banganda andre. Aku mbakata andre no salahi zura wogauni. Ibadah PA gabungan. Muambaka sekolah banganda oru 2 Komisi Lansia fauma Komisi Perempuan tefalua bangaluo minggu 20 September 2023 aifa te asiwai ibadah sangai angerenua Ibu Ina Lukasihya basangai agende Ibu Ina Ivan Waruwu mutetena fefun doton-doto Komisi Lansia fauma Komisi Perempuan sitero tede wefau basekolah banganda andre. Ang bakata andre no salahi zura wogauni. Ang bakata moroy ba Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
Muombak hae wa mufaluha famamaha zekola wanuna paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta Mahe Andre Minggu Felewitu September 2023 Bezi Felezarawi Baruang Ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta Mutetena Fefundo Tondoto Paduan Suara Gabungan Sitero Tede Fefau Balala Halewa Andre Angombak kata Andre no salahi zura wogauni Berita kelahiran Muhombak hae wano tumbu nono ono alawe bawa ngambate ama ina Aurel Lauli lingkungan Sara Meheluo kami Fele Eva September 2023 baru Rumah Sakit Tebet Jakarta Selatan Ina Fauma Ono dalam keadaan sehat Lingkungan 2 Muhombak hae sekolah Banganda lingkungan 2 Tevalua Bangaluo Zumaha 22 September 2023 Bezi Felezi Wib Banahia Ruang Nehemia Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta Mutetena Fefundo Tondoto lingkungan 2 Sitero Tede Vefau Bazekola Banganda Andre Angombak kata Andre no salahi surah bogauni Lingkungan 4 Muombak hae sekolah Banganda lingkungan Eva Tevalua Bawangambate Ibu Ina Nilwan Humendro Alamatnya tola labaso bagang ombak kata Andre Bangaluo Migu dola Eva September 2023 Bezi Feledua Wip Sangai Angerenua Bapak Pendeta Adielila Ia STH Muhtetena Fefundo Tondoto lingkungan Eva Sitero Tede Vefau Bazekola Banganda Andre Angombak kata Andre no salahi zura wogauni Lingkungan 6 Muombak hae sekolah Banganda lingkungan Ene Tevalua Bawangambate ama ina Lisbeth Daily alamatnya sobaga tola tabaso gangombak kata Andre Bangaluo 1 dola 3 September 2023 Bezi Felezara Wip Mutetena Fefundo Tondoto lingkungan Ene Sitero Tede Vefau Bazekola Banganda Andre Angombak kata Andre no salahi zura wogauni Angombak kata morohi Bapanitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Muombak hae wa mufalua bazar panitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Bangaluo Migu dola Eva September 2023. Aifha te asiwai ibadah balantai dasar gedung gereja. Sito Bali famenehi soguna bawa malua ibadah Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Mutetena ena sitero tede itafefu bawa nundreheni lala halewe Andre. Pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta. Muombak hae wano tevalua peresmian pos pelayanan BNKP Yogyakarta mengaluho Minggu 10 September 2023. Bahno gehi tefili bate fataron draso halewe faato dasiwaniha. Satuane keriso dat teluniha ba PLT guru jemaat samesa. Ihai tololo balangi bawangai lalahalewe baya tobali dela hobu-hobu. Rapat koordinasi. Muhombak hae ba mufalua walukatasa BPMJ Fauma Fefu personil Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja. Ni falua maeke Andre Minggu Felewitu September 2023 Aifa teasiwai ibadah baruang konsistori gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutetehna Fefundo Tondoto Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja Sitero Tede Wefau Balala Halewa Andre Angombak kata Andre no salahi zura wogauni. Pelayanan pendeta jemaat. Muombak hae ba ngaluo Migu dola Eva September 2023 Bapak Pendeta Adielila ISTH mangai halewe huwo sebuah BNKP Jemaat Depok Resort 45 Iai tol holo balangi bawangai lala halewe bayato bali dela hobu-hobu. Angombak kata more Bapanitia penyelenggara rapat pendeta BNKP tahun 2023 Modhanedane morohi bazura panitia penyelenggara rapat pendeta BNKP tahun 2023 nomor 05 garing Panrapen BNKP garing 7 Romawi garing 2023 tanggal 18 Juli 2023 hal mohon partisipasi.
Anda berada mufuli mumbaka bambanuane Kristo wa ifuli te faluha wa maema fasembata ni obuloi fena babanundeheni lalahalewa andre bangaluo migu dola fa September 2020 atelo mutatana ena sitero tede ita fefu baba maema sumangi fasembata dah balangi wow fasembata. Laporan penerimaan dan pengeluaran ioroi 8 September irugi 5 September 2020. Total penerimaan faebua siwazuta aefangotu awalu ngafulu asararibu alimangotu alimabulu awalu rupiah. Total pengeluaran faebua fituzuta aotu afitu ngafulu aeneribu aenengotu asiwawulu rupiah. Saldo akhir kas bank per 5 September 2020 faebuha otu atelu ngafulu atelu zuta adua ngotu afulu ribu asiwa ngautu aena ngafulu awalu rupiah. Badahi Majelis Jemaat BNKP Jakarta maanda sawagele keratalifusa sino mama ema sumange fasembata. Ya sitedo doho wa omasilo balangi keratalifusa maafefu bahalewa baba wongambata. Sahneretada luho wa atumbu. Iorohoi felezara irugi felewitum bawa sisiwa 2020 fa atohya ia dae 20 aeneniha. Ya ahobu aneretada luho wa atumbu ya ifahobu ami lo balangi. Ni baso seroma tolata baso banga gangombakata andre. Irugi dae gangombakata andre ya ahobu. Manuna ita bamurai bambuku zinuna numero 2 ngautu afalawalu ayat isara badua na faunda uge ke Yesu. Manganda ita tedema faurima maizui mangalulu mu au tanefenau ama bazorugo babanganda si bai sawagele meno ote ke magina tesoga tanefenau ia dai hewa ai nama hoge nama angirai getede madraga tenga sinangia bereme oya menora ia draga meno oya manenga wale zogoron rauga ni faluama bano ke sitede tema draga irege umusoya de dema bama suno dema bazorugo noma o ezinune fangandre noma o hemboto manosoma noma o vevunga wale zokhema to bali sumangime bereme aboto badedema wa nomoroi kheu fefu da yau gagumbu hobu baba orima bama bali sumangime ya etima to bali sumangi sauri to bali sumangi somo huatane venau bato hugena bai wadedeu khema baba nere lalama bongi bama sawagele daro maliu sino fasugi badedema ena bai mahuku na bema zamesana raga
me sangu huku si duru sadanian rauga. Bada maanda ke tanaga ia bada dema. Ena etenga hamarong omana ia bazima ke ande. Ena to bali ia faorima. To bali sulu bafandu fen nagahema. To bali fonro ema baba mati. Baba nuno baba mosumange ia uga bazorugo. Ya imbanuau ni keriso bai sabuat jemaah dandri. Sinoso tane fenau esatua abendrao no ira. Ya uga roroga ba aku baloi efawu ira. Mendo mana baba no uga lalaba urira baji samigu mi fenama ande. Beke raba bele beke raba tua-tua. Etimbaga ngabala de ala he sedena mangalai ni ya ira. Moroi baba abele ni agulidana. Bahe moroi baba abele gafuka. Bada Yesu fabali da efefu baba auri banwau. Faubu abu ngabatera faubu nraonora. Faubu ngabale haleu usahara. Bana soga bulade de sifaluka ya ira za mesana soaya. Na sonoro ba aurira. Ai ondasi ira. Abale ira baba naga. Bokai lala bajo tarainda uga. Bangabale gabulade de sifaluka banuama. Ea malu balangi ma bazorugong udoi dane fenau bazima ke andi ira talifusa sino maneretede faate don refi ba reminggu ande irugi ma ke o muso dedera meno fa obu ira ba la ande tohuga bai buat dedeu ya obu dedera mi fenara ba la ya la bali ba urira to bali sumangi me bazorugong Fefu ngabale go hita dedera zaman sana baya uga foluala ofofozu da ena omuso dedera. Si mana udo dan venau ba keluarga ama ina aurel lauli bajino amolaga gera hobu ste baya molaga ni agulidana. Ya saai baba atumbu draono. Ya uga faubon draono anda sino no fatumbu ba keluarga. Areu bangabale ba makau ngabale beh. Evo tua zatua baba mairi, baba banuturulala. Ena ela ohe bazi faudu bazo masinda uga. Ea malo balangima iter degenonime baba ngande salai banuau. Sinoso banahia ba makau bangabale ba ate baimboto. Berengabale ba makau ngabale beh si sobamboto. Bale mana si tola mafalua bairo bangande faah de keras suaya. Manganda mana daga selain datali fusema rasa tuama bapa ama Devi bapa Marista Marisda bapa ama Helen Arefa. Ya uga mana bekera ba abel. Ewa te bai boto rasoaya. Ewa te bai mai rabanaya ande ba abele ira baba mati. Mendua mana baba naga fama kau ande sino sobaboto bai abu ira ba bai farai ira kheu manganda naga salai natalifu segei yang dalam proses pemulihan ibu ina Jenika telau banua bapa ama Hans Jendrate basi manegei bapa ama Aldo Zega hegei enonime bapa ketua BPMJ bapa ama Yovita bapa ama Nuni bapa ama Grace bapa ama Keiko. Ya uga mana ebe kera pemulihan. Ya uga tu fatang hausa bala sifa na obu. Fefuna ngabala bama kau sito sai bamboto soaya. Babadu da de malesi te bai bakheu. Bermeno doto sebu andra uga. Bermelo balangi sakete de baseba faobasi nda uga. Fazawa bekhe ande bamboto ba fadehe ba ena abele ira baba no uga faurira mendua mana baba no uga lalalewe bazi no to tane fenara jamasana ira meno mana dalu ave terapi ni faluara ena faubu ya to bali ndelame baba madhe fikra jamasana ira ya malo balangima si mandeu to tane fenau gei nawale lalale pelayanan ni falua baremigu ande ya uga mana be ginel tu sisa kikema ve hulu de depan wau babe amoi bazi kolabangan baken kegiatan komisi
bae bai sabua jemaat ade ya sara dedema ba mate hege gina tema aba ngabala jokema ma bali esumangi me fofa bele raino ni me baba ngai la hale wande bazi no eto tanda nama zamesana raga ya malo balangi ma si mana utou tanda fenau gei ngabale program pelayanan bajemaat BNKP Jakarta. Faubu dra majelis jemaat, faubu dra BPMJ, faubu dra pengurus komisi aba PPHBG, aba guru-guru SM. Ya hasara dedema, ya fau mafagogohe tangan raaga. Pabangai halewe andre, ya to bali sumangime, to bali dela hobu me babanwau niang keriso. Ya malu balangi mabazorugo uto tanda fenau gei pelayanan bai sager BNKP utarai pusat sinode BPAMS BPMS irogi baresor bajemaat balingkungan ya BE ba bele khraeno ni me babangai khalewe me si mana uto tanda fenau gei negara ma Indonesia ya uga fau BE kedamaian areu bangawale zamabu kaisi ino mana menjelang pemilihan baik presiden legislatif ba ena fungawale manuver politik fungawale hadiah ia strategi politik ba ena beito balifa balisa bangera-ngera nonumbanua bai sabua soi Indonesia ena gei ira sodrania ya aga be keraba atua bafa belu ya lafau duga bazo mazinda uga ngabala ni faluara aparat keamanan sino fataro bambanua soi Indonesia Polri TNI ena BE ba abele ba BE ba atua khera ena ahono dedema o wa dedema yaga ono banuau babe iaga soi Indonesia ande ya malo balangi mabazorugo uto tane fenau gei ngamela sinola buloi banuau baji sabua jemaat ade he bare minggu ande nikin melalui rekening he nio buloi fena nahia ande bano mome baya uga tema da ya to bali ame ela somo wa tande fenau tanda da balo olifu banua me wa hobu me ande silo aitu baba aurira bala fuli sumange bazorugo ya to bali fanunde he nilala lewe ba pelayanan heba jemaat dan heba sabua BNKP. Tua-tuan raino ni me baba ngoguna ya iya. Ba mendua mana ge zitore yomo pada talifu sekempan wau fefu. Fau yala oguna da sito bali soguna kera, sito bali soguna bandau nora, sito bali fangobo dedera, pato bali famosumange dei me bazorugo. Sawagele amalo balangima bazorugo bazi mai futa fabalin raga baya uga mana roroga kubaloi kana mga bulibanomo sama sana bae nasona saji tore ba gereja di baba malua latihan bae ge barafe be mana ke maba abele ba fatwa tua iraino news no mga ilalale ke ibazi ma ke ande soaya baya suleni hobu mekera baya sabele na saira baba ngai halewu ande bazi no tehe sama sana ke ma sawagele ama bazorugo no manganda daga badai lo balangi ama badai no Yesu Keriso babadai ge hani amuni edronga lida ama ke masiso bazorugo ya ti amuni ede ya to bali bano fefu niha ya iter zo masi da uga us mane bazorugo ya si mane gai bagulidana masurgi ma ke be ke mama ke ande bae fa ke maore ma si mani fangi fa ma sala baji fa sala baku mayo daga banandai ge e fa ga baji le soki me au ga sama terban wau baso ke fa bele abla ke mi irugi baji le aitu ya duhu mi angabuli si fa wa de ba mi tema hobu moroi ke lobalangi ya mu fau ami lobalangi ya mu roroga ami ya mu voaga babania kami ya mu ebwa edenia kami ya mu fale barenia kami
bayamu be ba hau de kami I o tarai da irugi gete wa ara ya duhu Yahobu, Shalom.